Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade miyadu algun men mi wahaka midakkani mi bahus kurammu midani dihas falsavis wana haruge dawlatun hushala fawa bajeta behegotu. Algondu mi bajeta behegotun dannawa lam beenuwa bay nukta tange bohuri. Emme fortakam kamaki budgeting hushala eruga tafsilu engenje algonu behuri algonuge daira ga rayitunge votun hoifa daira ga rayitun algonu vote ding algonu itanan ai e rayitun algonuge boluga alwa hoboi barabudu zimmatake e zimmataki rayitunna korenje haradu rayitunna koren genesenje emmeha taragita genumuga algonuge maswara emihu abadus beenumbe adi algonda wahaka dakam wesde ehnama es algondo majlihu mevi fansa visahar eka visahar mewani mi algonduge majlihu umurum furtama faru tafsir ne gotuga mi majliha algonda budgeting huselige didiu miga algondu menge dairage rattaka misaka meduwa bandiduwa rimuduwa huludeya adives mi gawmuga huri hen rarrashuge taragiya behe evves wahake mi fotuga bayan kore fainai engelawane democracy ge adi vyafari ge ves emme man emme rangal gotaki transparent nunia hulwalegen ba softake bevu rayitum yedu beenum ve pura kantutan egen madama wani kinekam mesenge beenum ve algunen hendunu hela eruga surprise waka komme dohku beenumen nuwe ehmima algunmen eba denjihe eba bunanjihe algunmen tawliman haradu kurani mini billion half billion nuni ab billion dollar kam gawana nuni 2 billion rupiah kam gawana nama algunmen eba bunanjihe mi tawlimi kon daira kan algunmen mikam mi haradu kurani algunmen eba bunanjihe rarrashuge kon rashegga kon kametto nimefoti nunimewoti algomenna waanuwai nengi mi budgeta bahus kurevenne evves koten algonuge hitaka algonuge sikundiya kanu wisne izatterais miki duniyege evves gawmakum budgeting hushalane gotennu adi evves kunfunja kumves budgeting hushalane gotennu miki vyafariya wara duru wisnumegga adi demokrasiya transparency wara duru wisnumegga hushalo bafa budget kamga algonu mi budgetu deke Is Raees algonu men mi gawma libe fasa wara veskina engelawan mi gawma libe huriya fasa mi libani hame kani fatore kamga teren kanti be fulunna engelawan mitati bi emha memberunna engelawan emha raitunna engelawan algonu men visnam vi kamaki algonu libe fasa haradu kuram vi insaf ver kamaik wakka nukuram vi Karap nukurambi, israf nukurambi. Mi budget ke balalar foreign ministry. Deha service wana aharuga huseli budget abore 40% miyati guna bifa. Singapore ke hunna embassy yang haradu kurang eta 7 million rupiah. Mi yang bos Bangkok hunna embassy yang haradu kurang eta 7 rupiah. Dubai ga ita 7 rupiah dunia ga eki gawmta ko embassy ula wa kamennen haram ki kuran to mihuriya fasa media aharabure media aharuga bachita bure 40% ituram myoti komme tanegga foreign embassy tan hengumang haradu kura yawani kinetto koba to mi ga ben maki Singapore migoma libe emme faida tibe fulu izet Raees alguna danna de babe Singapore migoma devesi hidumata dababeti befulo Thailand migoma devesi chidakabe emiwa duniya ko huriya gombeke embassy tan hadagen rajyega taxpayer be huriya fasa zaken harad kurumga kommes waraka visnala ladoti wanje hijje biruti wanje hijje medu izat Raees miki algun deke gotuga izat Raees kabul qurane miki mikan koranje he gotennu embassy takuga embassy tammi hulwani kibegento etan tanu algun faida hodu mattaka
algon medu gowala mi embassy-ta wagutum 50% madu kuran 40% ituruga badaluga 50% kuda kuran haradu kuda kuran jehje medu hama egota mi puri huriha dima ijtimai rakatre kama bes moti waki adad jahaf emima detail algon menenga banji he medu den algon menge sarkar go konfunitan hingare kiyafa budget kurar deficit mi algon men deficit budget ga emi honda subsidy digen mi government nu hingene sarkar go konfunita engelawa to mige dehas avana haruga nuwana haruga mi majidiran husali tax nagagen dawlan hinga algon men husali vyafari werin pura vyafari weri ka timmandamen vyafari tahu tere ka timmandamen sarkar ku nuwannaname algon men nagadi tax ekam miedu sarkarum vyafari wes kurani vyafari kuran nengeru wes kurani homme sarkar ko duista konfuni komba konfunji kun 1 billion 2 billion 50 billion 10 billion rufiya harduwe kofu onneru e kumudita huttala kas benu mennuwe ki kuran to rais kan kurani hama libe huriya che jahannam ngalambito enna haddawa idet rais mi budget foi islah kurabba mi budget foi diwe rajituna engene gotakan islah kodde wage mitana gennawa algun men beenu diwe rajituna jawabdari de algun men kihna to waziru medu gennani mi fotukum me gotu tawlima 2 billion sikhatan eneware mi eneware tawlima me eneware ekamak e detail lenne kanda elge evs detail lenne meti mi going echki idet rais idet remember idet rajitum balawalaba jumla budget 56 billion ono sege 56 billion midi harugas eta billion midi ade demyoti imrani hile ehi goto 30 9.8 billion sikhidara asate ka 20 billion tawlimi dara hasate ka $2 billion ijtimai rakkatir ka matiste ka 9 million iksodi adi sinai kureruman 9 billion timawi rakkatir kuma 200 billion gedaru imara kurma faste ka fasa sabte ka hadiya 2 billion difai kankama haste ka hasde ka hadiya 9 billion million ade million bi bunani geto million ko waake mi dakkane emiwa total mioti 50 billion rufiya ingiru ko rais argument kannege mikam me haradu kurani konkamaka kame emima algondu hama mi gawamge rayitunga hagguga is rais algondu hushalam mi budget bulin badal kurawwa tafsilu engene hen algondu menna mi foi alung devo hen nuni algondu menna neegi hure echka vote devunima yama dum vesakam ge azab algondu menna Allah subhanahu wa taala debban algondu mitibi mitanu ko huwai koggen Allah gandi huwa ko gati by me is that right Allah gandi huwa ko gati by me wagi gotaka wahak dakkan tibi by num yarai yetuna wahak dakkan jeheni mi fota be kutum wahak dakkan jeheni nengi tibe mi fotaki mi wajataki sattan sattarangal ochike bunan hewasnuane is that right algon hamba adesa ko dannawan is that right mi bilu mi budget gendaware gengos algon menna tandolo engene gotaka algon mi budget usala debba en nuni algon menge daira garaji tombenu men nuwe mi budget ko vote de kashe algon ko barenne algon ko bar hoti algon raji tunga tuwa raji tunga bune meduga multipapa hol nuri me hunda tata tingar wajje me aroti diawar ka percent error ke bandar hoti ko hala ko fa error ki muni dal atolu gonna emme kina doni onnara uriya kannel doni takay bohuri e uriya che nufuri fayoti bay do hala ko ni gege emima hagigata ki den huri rimbudu ga halat ko sei emmi ko class take vesne multiple bas hole vesne bandiduga ekan kurangole ta to budget fot ko jata ta do midiaru se ja foi adis wa kamenne emima dhulu deli ga soti halata emima algonum ge daira ge rattahuge taraggi algonum isas wanje
Alguna engenje. Higa to is Raees ke mati ke joti jasa fa koche to joti. Bolu to ti. Alguna kya de babe. Is it Raees? Alguna kya de babe higa to ki ba hoti. Is it Raees kya de babe alguna. Mati ke joti ki to. ඉජතේ රයිස් ඉජතේ මෙම්බරන් හම රංගලංගි වඩාන්නවාන ඉජතේ මෙම්බරන් දක්කා වාහකයක් රියාස්තුන් ජවාදුනුවකි මජිදේව ගවෑද සන්දේ කමෙන් නොංක එම වාහකවල කුරේකෙන් ගොස්තේ මොකද ඉස්ලාම් දීනුගා අලගුණ මි බුණනි මනිෆානු මතීග තියොති ජහාෆෙසෙහින් ඊග තොයොති ඔති මස්වරා කුරවාෂි මස්වරා කුරුමකි එ මෙරිවෙති උසූලෙ අලගුණ මෙන්න කීවෙ තෝ මස්වරානු කුරවණි Argumenta maswara kwa minuto. Argumenta kombe se chik again uto. Mi uri adu asviruga. Falsa sahar wegen diruga. Argumenta maswara kuram bifaru. Evis kamik. Maswara kuraba. Maswara kuraba. Argumenta khiyala maswara hodava. Majilu kemti wa member una ki mitasi bi hama bahut ke nu. Mimi una ki kombe rajit na ke itbar ko ganti bai. Raees. Aru ade ha kontana mi budget foi gendawa. Gengkos alung gennawe maalguna mikama begotun hama rangala wahaka dakkana eka mi budget ka migotang obaka alwana kam meka vote nu de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh